Makin tapi kalau kau memangat, tak tahu. Mau itu orang mau kau ini tak kaya dia main masalah. Oh yang bertubuh ni, kita ini euforia kita.
o whakapaka. Mai o loto ke rea ki ai, a ko tui, te moto kino te ki ai. O tau hea ni toni, te tau tāna, o tau whawhanonga ki ka. O ko tū whatu, te moto koni mai ki ai. Te tau tāna ai e ka ringa tui. Wapapa. Ke te tokoni ki ai, o tokoni pe kia tu i wata mo piveni mo saya piukala mo kinautolu. Mahalo tama koe osia o e foi lea si o si ka mo kātaki na kai ki mau kātoa ka te tautoki mau ka kātoa pene lea ngai foi mea whaala lahi o kune hanga ko o mai na kai koe ke whai. Ai e kono moni nengo kwa kine lea mai aki o kwa kine lea mai aki ki semisika ka kone tukua ki ia. O kune tukua ki lewa ngahi mea ko ia ki tau pāti. Maloi hene mao e kats ke alu o whaifu whakataha koe ni, kau teke tau sio ka laivi mai, kau tama koe a, kau tui koe hike neo me ke lea nei laivi mai. Ai kona hiki pena te fue lea si au si, o koe ki te kawaha mea kehea. Naka ki tau ilo te tau support le te o ke ai ke support ya ke ne fo imu men koe ni oku whai. Ai a lewa ko tau ilo koe ni ko semis whakahau ia, pia mo pensimani unautu whataha mo maten pia mo semisika. Kono toanga ko ki nau tolu tai pau, hange ko whafunga koe na koe a nuku, au tai pau nau tolu. Koe alohake koe a eke, a isake eke, heka ki ta winia, lo saline ka hange ko siausi. To, koe ka whakalolongo, he tau ka whafunga, ko ki nau tolu ia, o ki nau hanga ko supporti ai mumen koe na siausi ko whai koe he ahoni. Kai ke ne hanga yo tala mai kakato ene ko uhinga ia ene alu ko ke lava ngai fata mo maten ko ene alu ya ha ngai foi me ala he fa na ne hanga tala mai ni fakava ke ai ko ne hanga ya ko tu kwa ki ko ke fa se misika ha mea he kai ke ne lava ya se misika ko fu vahenga se misika o to ko lahi pe mo vahenga mateni vahenga pensimani mo vahenga o se mis fakahau ok nau ko toko whae, ok nau tu whakataha nau tau tae ngā wewe. Kono toenga ka whafonga koe toko nima koe na, ok tae mahino ka ki tau tole ka mui mei muli. Ko hai ok teke mui i mea koe ni ki tonga patoa New Zealand, executive, ai ok nau tala no executive ko hanau power, ke nau whae movement koe me inusila. Kono hinga u tau mawahe koe me ai, hena i kai ke tau tui ke ngai mea koe niko hoko aho ni. Hek mawai ua lo to whare o aklisi, hange nau kulawi ke he vitio atu ki mua. Mawai ua lo to whare ko aklisi, ko hono uhinga, ko ngā ue ko mea ko nko whai. Patau sio lewa ki he pekia aklisi, nai kai ke aha tu upe he al aklisi ke hanga vai tu oa ai patoa. Hala ke ha mea pehe, ko mea kono whae siasi, ko mea fo au o whae siasi. Ai nko whae ahoni. Nau mawai ua, ala si asi mo po oi pe mo anakori ko na to kula lahi na tu fata ki na to tu fata le ba la tala mo te sa mo sene mai le ai ko to tolu i ki na tu fata ki na to ai o ki ata mai le yang e to tolu ko he ko hi ok na muy pe na to he me a ko ni ko a aklisi na e to le asi a si ko u hinga ne ma ba he ikai lava ke na ngai fata mo mateni ko no mo onia. Pako hale mea kakai te lava ngai whataha mataha ku waihe no ngai uhinga. Kono ngai uhinga pe he tautou ha o ia whakamafola ngai mea koe ka mateni. Ai whakamafola e tu iwata piwe ni behind ngai mea kotoa. Tili la tu me heni Sharon me Amerika ngo kulupu koe kolopolo mo kolope. Toko ni masiva. Toho atu lewa ke eke tau ala. Heka ke mau mui mato ya koe si au. Te mau tu mak mato ya se misika. Koe tau poate, koe tau tu mak wai ka inga. Kau patoa ko toa pe. Hei kai ke tau mui tau tolu ke foi teke pati koe na siasi o kwhai. He e tō ia me loto kolo motua. E kai ke tō me ngahi wāhenga kolonia. Nā kuhanga o tekia te kakai koe ni heni. Nā ku tekia tau ia ai kakai koe ni ai mea na hanga tekia te koe ai ku video. Koe tekia tu e au ia kai ke tō sio pe koe ko tekia i lomi noa ia pe au ia. Ai o alo atu ia ki Nusila ke patoa i Nusila alo atu ke
ki he kakai o ke mahal ke tonu ke alu ke te nau ita nau tolia. Ka ko hinga pe ku lai betu ki tau whanong ke lea siasi, ka nakai ke lea kakata siasi ki mua. Na lea, nakai ki umau kakata e ko whiua whiinga holo he leti o ki tonga Katarina, moi voni, moi hafu, o ke ku lawa mau ai. Pato ki tohi mata o taha kau ta mai ke alu ke kele a, he kuiai ai, ke au ke kele a he kuia ye ai o ku tukange mai le asiasi ka kona mo whanonga mai pe ko osi be foi lea ko asiasi ko ne osia ko ne osia mea and I'm sure o ku whanonga mai mai whale tui ko fia ka no whanonga mai ki ahe ko a tungai Leo na tau teke whate mo kalati ka na kai ke uhinga ia ke tau o mai tatolo e lelo moa mo tau tā vahe hange ko e ni o tau whakapapai pita toi whale tui whakapapai ai anga e tau tūkunga ho tau whonua. Ka waki tau o mai tau tolu koen ko mawaewa pato ai he pōni. Ona pe he maha taha ka tau ta mawaewa he ku ala si ao sia ai foha koen ko a kilisi anu alue mawahe ia na nau pe he alo pe mo tui wata mo pi veni mo mea he ahoni kakato. Fe mau waki holo whai taha e nau tolu ene alu holo koe fotu utu koe ke mea koe ne ahoni. O ta whamalo kui a soni mo mea aneu he tau kelea o kai ke nau tu whakataha kelea ia. O ku hawa se tita ia mo ene whakamatala ana tala mai e soni na e hufok mo kalafi aneu hu. Ai o ku whitu ku hake ngowe koe ni tau e tau kau speaker koe he leti o a se tita. Tu whata se tita mo si a osi mo filia tu meheni siu whale at whaka filia meheni me Amerikani. Aini koe na tata of me koe teisa ene lea le o lahi he ku ikai ke saia ko tau whonua. Ai omi koe ke lea whakaha. Hange ko ku hana fu malo hinga nau tolu e nau tātā wahe. Mana tui o tau kei to ka ipe tau tole whale tui. Ka pau tau teke whakatemu kalati koe uhi ngama e kakai ki tonga. Kau koe uhinga ke tau teke whakatemu kalati pa ai ke tau leo ho haa leo whakatiki tato atu pe alma ngahi lea vale. Ana pere lea mate isa koe ki ai ki he loya Amerika ki ai lea koe a whaipiho nau peito. Mona te isa ia. He kai ki ala teo mene ngahi leo koe ia koe ngahi mea koe whaipihe ngahi whanua koe kua complete democracy. Koe watu koe ki tonga tau ilo. Koe mea pehe koe whanua koe alohaka e patoa ia ke nau tā molo ke nau tole whale tu i mai hou eiki. Koe kai kua mea ia o ku saa ia. Koe mea ko hauke ni ko os i loi lelei o ku i kai keu hawawi o koe ki hakolis kun salote ma kolis ko tupo o kuo mai o politiki. Mahalo na whalongolongo peo whake nau whiri whakate mukalati. Ka ko whea he a uia he kusia koe ke tae mi ngā o me tae nana koe ai patoa. Koe mea ko hawai ko o politiki supporti pe au e democracy. O koe ko hawa supporti holo ai koe ke nau lea vale, lea ho haa kaila tae mi ngā o. Koe whainga tō o ngai a koe anu tawa ai koe ke ahoni. Koe heke koe ko asiaosi ne kailanga ki he tau e ta. Kai kaipe ke mautui ki ai. Kailanga ki e lupe tu iono. Kai ke mautui matu ke mea koe ni heke sias. Koe heke no kune whai koe ni. Whakangali walei a loato whakamatala ene umea alu ke St. Andrew. Tuwangi mahe ea. Si tangoto lewa e tautakia tato se misika neongo koe maamonga se misika. Ka aku whafotunga se misika au hak mea whafotunga ia. O ku tauhi eiki pe a se misika e ko te sio na loto whale unau hiva. E nau hi mi pe koe hae whainga tui whakaristiani ku te iai ka ku te ilo ku te whakapa ai eiki pa ku te tokai ai ngahi funga wakalotu ko toa peo ku te tokai. Ka ihe aho ni koe no tau hanga mai koe ke fufoi mea koe aho ni i loto no alofa e ne winga ki e ne whakatahao awa tuku ki ai ke ne alotara no loto. Ka pana ne puaki mai na i kai o koe hinga ne alu uruaki poini kai ke lava ngai whatamu māteni. Koe foi uhinga ia o ku kai ke lava i koe loto he i kai ke na malelei mo māteni una whifusiaki ko hono uhinga ia. Roki area o mai e tāpuni mo whakawa e whalea lea kai ke whahatohi tangi. Ke whai tohi tangi whewhe mo u mea ko ia mo vons mo mea ko ia ko nana osi whai ka koe whakakaukau i koe ke veu ki pe koe ke ngari kowe se misika. Se ausi. Alu pe ko whai ho fili au he koe ni teke tō, koe no ko taraka koe he kai tikitai tō, koe me ngai wahenga, me ngai kolonia. Ka lera te vita puloka, ka kumurele o lele, e wina te vita puloka ia me kolomotua. O ka anga ke toi lele hata haia me iai ke na whi ai mo se ausi, koe ni fo i mea koe no whai pōni,
Ko os ko to ai pihano poini o naia. Kau tau tua tuka me mulini ko tau teke na kai ke hatau amana ke tau tolu e fai e siaosi ai mea koe ni he poni o ne toho atu alo o ea mai o mahino pe o loi he wakin hange o mai fo mea totonu ka pona ne pe he mai o ke kai ko lava o ngai fataha mo mateni talo e ta palasia e tilila a mateni mo ne tamai mo ne fae mo ne katoa hala ke lea siaosi ki ai. Tā palasia pe o mai ke ahoni. Ka pepe moi asura mai ke ahoni. Ko yung kulupu ya kolope me kolopolo neng o ke fu asimati lilai ki mua ke ne hanga o mai o ke ne popo e ai o ke to ele mai ka ki he tau ke semiseka mo mea ka o behind ko tilila o ko ne ki ka tu iwata. Tu iwata na lele takakai holo mo siaosi ahoni. Kai ke ngata lele takai mo siaosi o ku alu, ko piveni, o pihaine, ko hangia piveni hafu ngata. Oska pa whakalongolonga sa api ukala, ko halo hinga na e mahe amai ai pia mea, mahe amai pia mea sai api ukala, ko pare mia totonia ki ai ko saia. Heriaki ki a saia ka kone uhinga pe anaka siaos. Tika ki tau mamata ngai mea pehe ku hoko koe ahoni, ai pekia a kilisi o toka i whai toka ka ha ono fuha o whai ngai whai mumen koe ni, oku ikai, ke nau tu tata mono loto fale. Ka pana nau tu tata mono loto fale, pa tau sio atu lewa. Kai ok ma vai tu ua si ao sono loto fale. Alue maka kai la lahi ho nau atamai, he ko hui koe ke nau atamai, ko ha atamai ke paanga, atamai ke koloa, atamai ke paoa. O koe ha mea pehe, koe tau whemata taha ke alu ki loto fale alea, mo whenga urunganga ko ia. Ko nau nofo ko lau ka mateni ulunganga ko mea whaloto ape a mateni, mea pe a mateni mona loto whale. Koe ke haloto whale ta e haloto whale ia e hau. Pea koe uhinga, koe ne hui koe kine lawa a mateni he koe siana akule hanga tonu. Ngai mea ko tape na tokoni ke a mateni ihe demokalati ke akilisi na e wake a mea koto kotoa pene whae mateni. Kato kātoa ngai mea koto pene whae mateni na e wake. Na kei ka mea ta e ngā ue. Nau tanga nau tolu o kukumi ma whai hola mateni, whai to tono e mateni, hono whatongia i he minista pe koe hape o kui ai, kune whai. Koe mea ko malanga e auia ai kelea. Koe ilo kotoa e tonga kātoa ai demokalati o au ke vai i he kuonga koe na lele mai ai koe, whakalele mai e mateni, na ea o pesi, whanoa, ni manoa, ono noa. Pe hau ki nusila, pāki ai, abe fukonga lahi kai tuko la wafi no sila. Ko mei ko ilo he kakai ko ai mafola te mukalati ko lautohi. Ahoni ko na lea kai ane afi. Ka ke lava ka ke lava he kele a ko he tufa ko pe pakele a ke ai pe ke PSFA. Ai pe ke PSFA tufa ke ka vai henga he ot kolo na fili me me ke na sila lautohi ko ke na lom telefone. O koe ke lava ia tufa. Tali pe ke whakatau pe me office. Hei ilo pe o awa tuku fia ia ke whakatau ai. He kono uhinga ka pana e whakalele mai tau kakato o mai ki mulini. E kei lau he kakai kono o nofo i mulini. Ke nau lau e mea koe ia pa lava i koe e nau donation i moe hafo kai ke lava pe pa ia. Tai tu koe nea matenina ento. Koe anga lahi ko matenina. O lak whakamafola e matenia ai demokalatina. O lak whakamafola e mateni i hene tohi koe a kelea. O mosian ko ngawe ne fai lo tonga ku fia siaos ke ya ko fis fi al aki holo mana ka wat me panga ke le a no fu aki ko ne a ko me ka venga mo o me ko ya ka mo wam le ke mo ta para sia maten o ko ke hano aunga kono uhinga he ale chika maten ke me ko fai hala me ko fai hala pa ke ngata ko ai me ko ilo e maten ko nga onu ko to ape ang me ko ke al ke tau ke ko vi o ilo e maten ko me fu lo long ai ko me ko na aki wai mo siaosi a moane lawa mateni ko ne toki ha wai no hopo mai ki fale alea o te kai ke foha e fu mani o ke ana ko hole le vai ke al ha ke ia tu e foi tunga aglisio kai kaila pe fanonga le vai ka filia o ko fa papa e pe filia ko loya pe o at ne ngai poini ko tokoni ka o kai ke ne fa waki ko to ai o for of effect ang hai me ko a filia he ko apply ki americani ko complete democracy americani ka kuto le vai mo foi poto ko ya o filia pe of course e ha ko ni ko se tita ia e tena o ka fata hamna to ko filia ko no nis e na me ko ya pe tena to fata halo pe na to luia he na ngai me ko to pe fai ko fa nonga ka soni he ko ke ha me e tala ma sonia o ku ko ke pai esa a sonia
o kuto o personia he mea totonu, pa wai kene tu uia ke le pehe ke popo ka mateni o kuto a sone whahana whatongia ene whatongia ke le tio mea. Ka koe no tau sio mai koe ni aloate e le tio, alo whai fwoi pokala mai sa sipa o ksai pehe koe ne le tio. A ana ia koe ia, ka kwange koe lau, koe ne e meni a koe tau koe ni koe ke le aia. He ko hono o hinga tau sio le wa koe ni koe tau koe ni ke le a ke hui ke o mai ai e umea koe kotoa. Ka ku hea o sangi pe o ka katalina pe kwange ke foto e tau le tio koe no ke foto e lia, ka leo ke osi ho palasi ka ai fo tau koe o lunga ai koe hui ku hanga ki tahi. Koe anga e tau sio at koe ni o tau frustrated, pe aku tau loto mamahe tau sio at koe ni, to e popo e no usila, tane ne ke nau kaila ke tuka misi, ke whakawhisa misi. Kai lai e Palestine koe patoa New Zealand executive koe anau tolu. He ku nau toi ai me nau pao anau tolu. Koe mea maali e mau mawahe mai ki Amerika. He naka ke mau tali e mau toke mau whaka executive. Lota pe mau toke mau ngā aue ko ai ke mau whaka executive ai ke ha. Pe ke whanongo mai a tonga ia ke mau tolu ki heni. O koe ke mahu inga ka mau tolu. Ko ha mea mahu inga ka mau tolu ko tokoni. Ko whakamama koe ni mau whai, ko mau popo, live, tau access ke live, me umea koe ia. Pa koe hea lewa mea ton ke mau tokoni koe ki ai, mau tokoni whakapaanga. Koe mau mea whai ki he minti ia, mau tokoni ki ai, ko hai mau lotu, mau siato ngā vai tokoni ia ke askimoa. Ko hai mau siato taimine, koe taimine, toi pene mahina ono koe ki ai, o ku tau kei lele holope ki tau tolu ia he taimine, ke whai holope ko wheta whaake tu ai ka. Patoa USA International o koe ni heni, o mau whaitope matau popo ka se misika koe se aia. Kai ke ha mau kaunga ta mau tolu ke umea koe tonga, koe mau kore holopeho mau ngahi kainga koe tonga ke nau whili. Ihe demokalati ke nau mahinoi, koe nau omi wai whahinga ni koe ke nau popo e demokalati i Amerikani. Ko sio hake ke mau pesi pe a kau fua motu o koe mau ki tama me iai. Mahalo e lele pe a lele tau ataina ta whaaki koe ni koe kai koe peki. Lele pe ta whaaki pule anga. Ka kou sio hai whai koe ki ai ke tānaki ka kai koe hene unau kai ki nau popo ke patoa. Whai ate whaka fuatu utu atu koe nau mea kai o mai moha. O pehe kau mea koe he ni koe mai nau mea kai ke whanua te mukalati o whakatawai. I kai koe ia? Ka koe hange koe lau tukuange patoa pa ko whanonga ke ofisa kolo si tu koe ke tu uia ke pehe ke kau ke poto. Tu pe loto maalie pau pe ke tokanga ke umea koe. Mea pena pa whanonga ke whaka eke atu pena o mai nau pa anga pe a mea pensimani. Tari mehe ofisa kolo iyo. Na o mai ki ha mo umea koe ia. Ka koe koe eke tia me mulini e ni koe ki tonga he kau pou ia koe ki he kolo. Pa koe kakai ia mo kakai koe kau mataha pule. Ka kou sefu ko lau ai lawai ke ilo ai koe fiafini usi whai te whakataha ia pensimani i fuamotu pa me wahenga koe loto fuamotu. Na whai he fiaf koe ni, kai whai e me ia koe ni koe asiao si he ni. Na tau pehe koe nea mai koe ke taimini o nau ngāui whakataha, o nau pōpō whakataha, o nau whialu aki, whitokoni aki, whialu aki ko nau ngahi wahenga. Ma opo pea wahenga whaia. Ma opo pea mo wahenga ua. Kiki tu henga taha le iha me ai. Whanono teka at koe le uwhi, ke alata le uwhi o huki a māteni, sa ine alata whamole ne paanga ai, koe kau le ko tau whanua, ke tau panga tuku hau, mo kai ai ai nutolo, mo kapaika, mo hafua, ai kakai koe alo tufa koe ki ai, mo ngahi mea koe ana, ai tufa atu ki mua, tau whakamalo, tau tolu, ke o tuak, tau whahala ka lele, ke alu ki tonga whakapaanga, mea koe ia, kai tuku pano mo ua nai nusila. Saya matene uno whaitonga, kono mo ua, ka pakwa no mo ua kuntotongi, o ku keep up a matene, kai te whanu ki tau lea mai kakai ka matene, o ku hae, mo hae, ka whai pēr se misi ka mo matene na oto ngana wahenga, se misi whakahau, pēr mo pensimani. Koe nau ngau e tu ki mo aia, koe nau hanga, koe nau ngai tu mua, koe whakamalo ki o tua, koe lotu, tataki nau tolu, mau e mama whiunga, ke nau whai ke nau ngau e koe ki he patoa, pa nau ngai whalongolongo. Mo ila kakai ngai whalongolongo, o whakafua i he o tua, hangi ko se misi. Mo ila kakai ko longo a holo koe, kai ke whehau pe mua siao si o nonga ko mai kakai o hike vi sone akilisi. Ko ele mo ko ni kapauna ne pu aki mai, kai ke o lava ngai whatamo mateni. Poin whakao se ne lea ko ne pehe mai, mention pehe ngoa mateni pa mate ai. Ko tau mahino e katoe mea koe wiko hypocrites, a siao si.
na kai fo ke ton ke tau lea fa o kai pe ke te fie ma ia e au ia ke tau hanga tu haka se as ki o lunga ko tanga ta lele ia ke lele ki tonga tap uluaki e ko hono o hinga ko me ko no le fai ne vete ki pe e ia a visone vete ki pe si ka kai ko na o ma te ke me ta u to konya akilisi kai ke hane me ha o step ho na ngai tos pa ta pe hele ba ki ai te tau tu yat ka siasi ka kai ke te ka siasi talanga ta ko family ko ta pe ko lo motu na na fili siasi os kai ke na fili na to siasi te nau fili nau tolia ia, te nau foki nau tō tu whakataha me pure anga pe mo ho e ki, te nau fili ki nau tolia ia. Te nau fili ki nau tolia ia te vita puloka. O mo sio, kanai off fai kakai ia akilesi. Na e tatawa e pe na nau si whakalongo longo pe, o nau fili pe nau tolia ia akilesi ka ki nau lea nau tolia. Ko uhi na kai ko uhi ngako akilesi ka ko uhi ko te mukalati. Ka koe ahoni o ka mea koko. Lota se ase ke ni whakalele ia. Me wakai ko te ke mahina pe te tau pure anga pe ikai ka ko lao nga i mai ko ke fahato hitangi o kai ko hange ko vonis na ke nga ue mo ha o mea ne fai fili falele ko ia to ko taha pe ia na ha moi pe ai ka tama ko ni ke mea ne fai akilisi na ikai na ai fai pa cheti na ha na loto ke alea o mea ko ia ka na ha na ilo pe akilisi ko na to si mo mea ko ia na ke afa aglisia me ko na fa ko e siasi ki lo foi me fo o ia ko na ko no te ke to ko e tu i wata na algi malo mon o atu la lo wai atu ko o ministra fifata o aquí ke hui ke mista leipa ke ala to ko ki loto o lava hu ki fale ale ai o ta ba hai ka mo ilo ko kulai ba tu ko aku ko ni ko kai pe ke o te support e au sia o si hane fo i me ta talu koe ni ene kei pehe mai pehe ka ke lava ngai whataha mo mate ni. Koe uhinga ya ni heke. Ka pehe mai ka paip te pehe. Kai ko lava ngai whataha mai ka international anusila. Koe hana uhinga, nau support e nau toa siao si uluaki ia. Pa kai ke ngata koe ai, kai ke nau hanga laku e ma upo si ki toa. Kou toki le ani ne laku e nau tole posi a ni whaka osi. Peta koe na hinga na tilita ia e ni fra Oscar na to ka mautak pe nolo pa hawe gitu a hape fa long ka ni tala mai. Ko ne toki tala mai he a honi ka te au o ku ikai ke ihe ko toki i loia na osi tilita e na tole ne post mahalo e ua pe fia pa ko ta mai o te ki fa te mo kalat mahalohi pa usi a wai pe ko gitu a fa long ko tak le le ka maltolo he ko ne ko ki hawe fa matala mai u me ko si ha fa long pe gitu. Aia kono uhinga ia o mama mahe koe mehe international koe mau ilo koe e nau teke malohi me Nusila koe mau whanongo koe ka hei nawe une pehe ke whakawhisa se misika ki ai kau he poini ulaki ka ke mau sa ia ai. Osi koe ia pa koe ngilahi ngahi mea ia alata pousi koe e au ngahi mea koe na vahakovi a mahateni pea mo siausi pa haalawia o pousi e umea na kole whamole mole ai i epelele tau ko osi. Whengau ke pōsi mai ko mai ki loto ke sio ki ai e kakai ton ke na toi foki ke fo i tau mua ko ia. Tiliti mo ia ki tu ai e seke Itali ai mea. Kai foki tau fu mahau inga ia tato he seke Itali mo Palestini ai international. Hau kai ka fu mea ia mahau inga ia. O mahau inga e te mea e te ngāue. O ku te ngāue mau e pa angai ke whawhanga to do family mo tu ka fo i maa ke te pile. Lagi mea mahu inga ia. O kai ke mahu inga e te alo kau ka mea pa hoko kita koe Palestini, a kolis tutuku, Palestini, ai ngahi, ai Facebooka, ai Facebooka. O koe kai koe mea ku mahu inga, koe ngāwe, koe mea ku mahu inga ia. Mo te tuu koe mea totono. Kai ke mahu inga fo i leipolo e koe, leipolo e ki koe kita koe Palestini, leipolo e kita koe seke Itali. Pea osko ia pa nau hanga leba o ngahi pehe e kakai koe, aina e o atu ko foko tu e kulupu, mo o atu ko whakapaanga ngahi mea ki tonga, whakapaanga ngahi mea kuk nau fie mau mai. Pakapare te nau hanga treat ki tau tolo, pehe ki tau tolo, ko hao hinga i tau nofu atu ai. He koe once me ku step ataha to tau, ok mama he te vai ko te mawahi a koe mea ai. O kai ke te tangota tu kita ke mahu inga, ai mea kuk nau loto ke whai, pa nau hanga o treat i koe pehe i kai. Let go, pa te hao lewa kita kitua, o ai e kulup fo o ke te alofaya e te teke whakapolikare, o kui kai ko international law pe ia. Neo tau hao pe kitua, o hoko, ta hao tato me tau international law ko fwilea wha mamani lahi, o ai tau mea ko ia.
o tam tatolo ai pe tau patoa USA International ala ta Australia ai Australia International pa tau no fa fi malia te tau nga we hono fonua na tau pe hete tau lava tu fuata ka ko uhi ko na tolu ia ana ko asenita ko na sia si ko ni popo ia na tolu ho na to ke tu ko semis ke tu ko semis ki tu a semis na mate i he patoa talo mene o matua ho ko semis pe o kai ka me semis o kuhala neongo e kake aski mua kwa kiteke oku ilo e se misi ayanga e tila a ngā ue i tonga mo ayanga e loto hau eiki. Kua pau ki whakapapa i pe whale e tu i palasi. Pau ki whai tau ngā ue ke teke atu e lao e o nomo e mea kotoa ka he taimi ta tau kua pau pe ke whai whakapapa ia koe mea ia kua pau he kaki tau nofo tau taulia ke tau teke whakamalo he tu ha mea ki ai. He kai te te west, he kai maho inga ho tau leo, he kai ke maho inga ha mea o tau wale wale lau atu ai, kau kai ke fotu atu me ki tau tolu ai anga whakapa-apa, kai ke whakaheke heke. Koe anga whakapa-apa. Koe ngai fo i mea nei tuk poini nei tuk mai siasi, ka kai ke ne waki tuku mai fo i poini, kai ke ulawa ngai whakataha, pia mo māteni. Pane puaki mai, kai ke whae se misi ene tu un whakataki. Koe ngai poini au tonu ke ne hanga o mai, he ko uhinga ene heke koe ki tua. Ika, ko he nia, hawi o mai ngai mea lalahi, tā pune whalealea, whakaaba whalealea, kai ke hiki nima he pacheti, ko ia pena ia hano ke te, moi ha. Ko ngai mea ia ko ia, osi mahino, ko ngai poin ko ia, he kai ke lava, he ko uhi ko maturity, ko nau tau te nau wini, pa ko nau tau. Na nopea wha e vons, ke ha, ke hui ke tamate ia ka se misika. Na nau si ilo lelei, he kai ke lava fo i mea ko ia. Nau influence pea vuna, he ko vuna na ne whai heke koe ni koe ki tua pea o ne whailotoa po hiwa me karasi ko ia. Ko nu vuna pena o te hako nau whinga e vons ke nau tolu. Mea ko te toki sio atu koe, ke nau whinga e nau ensinia mo teke pate ngahi mea ku tae, ia hana tau mua lelei, anu tawa mai ki aho ni. Koe whewhusi aki holo, mea tatau whewhusi aki, mahalo ko mautolu pe patoa USA neonga e mautoko CE, mo patoa Australia, kako mautolu ko tu whakaongongo, he ko tonga ko ia aku puleia. Mau popope makotaka se misika, popo kia mateni, popo kia pensimani, pea mo se misi. O kai ki ma ele matolo saline he vahenga, e ke atu ke ki vatu, e ke atu ki matahau, e ke atu ki nukunuku, te kai ki ahelo saline ka nautolo. E kira pahame no whalongolonga i koa lo saline, mahau kau ia he tu koe popo koe ke siao si. Koe ko whenga mui sia si, te nau tō luia. He te nau tō luia me whili, he kutu a se misia mo māteni mo visone. He lopo ko visone whee u alu koe pa mo sia si. Ko ia pehepe e ku talatala noa te he whawhini pa ki tuku ai e ku tala noa ka tatoki hoko atu anai. He koe hui koe mo vete mai koe ni o koe ngahi lea ia mo ngahi whia hui koe ke hea uia he leti o. Whengai peke hiki e foi lea ko asiasi, na pehe ko foi koula, ai foi lea mai koe. Kaki leo ko foi lea mai koe asiasi, koe whika mate ai pe koe ka woti koe asiasi. Ko ia ko pehe ko ofate ki mautolo o tau nau teki noa ia mo kātaka pa nau teki atu ki mautolo kai ke mo kai ke mo patoa, wha mole, he ko uhi koe alwa ki pe mea pe vawe pe whinga koe ke teki ia te mea ki loto kau kai ketchia ai lea koe asiasi. Ko ia pe lea ko ate whamalo ko ka mautolo ta pe asu munga hingoa ka kai ki ulawa o lea ka mautolo whangani ko kai mahen ma mautolo pa mo kātaka wha mole pe ko tua whātoe.